Početak godine za firmu BMN Malinas iz Požege bio je i više nego uspešan. Samo u toku jednog meseca svoje proizvode predstavili su na dva velika sajma, sajam Prodexpo u Moskvi, a zatim i sajam Gulfood u Dubaju. Veliki broj zemalja učesnika, ali i posetilaca oba sajma ovoj uspešnoj požeškoj kompaniji otvorilo je mogućnosti kako za ostvarivanje novih saradnji i potencijalnih klijenata, tako i za širenje tržišta za plasiranje svoje robe. Predstavili smo se sa duboko zamrznutim voćem, pričamo o malini, kupini, ribizli, borovnici, jagodi i šumskom programu. Sajmovi su bili dobri, dosta je bilo izlagača, dosta je kontakata ostvarimo, nadamo se da ćemo u nekom narednom periodu izaći na tržište što Rusije, tako i na tržište zemalja Bliskog istoka, kao što su i Saudija Arabija, Dubaj i tako dalje. Prvi put smo predstavili na Food Expo u Rusiji, a drugi put u Gulfood u Dubaju. Išli smo do sad i Sijal, Pariz, Anuga u Kelnu, tako da planiramo i sad u maju mesecu PLMA u Amsterdamu, također i u septembru, to je oktobru mesecu Sijal opet u Parizu. Sajmovi su preko potrebni da bi se ostvarili kontakti sa nekim budućim kupcima i dobri su s time što se s nekim, da kažemo, proizvodima novim susrećemo, kako izgleda ta nova ambalaža, šta je aktuelno na tržištu, što Evrope, tako i tržištu Sjedinjenih Američkih Država. BMN Malinas posluje skoro 10 godina i kvalitetom svojih proizvoda privlači veliki broj kupaca kako u zemlji, tako i u inostranstvu. Osnovna delatnost preduzeća predstavlja otkup i prerada jagodičastog voća. Što se tiče naše proizvodnje, zaposleno negde oko 60 ljudi. Firma je osnovana 2013. godine. Uglavnom, većinu proizvoda plasiramo na tržište Zapadne Evrope, ima i deo robe koji izlazi na tržište Sjedinjenih Američkih Država, deo robe, manji deo završava ovde na domaćem tržištu. Pričamo o zamrznuta malina, kao gotovom proizvodu zamrznuta malina, zamrznuta kupina, miksevi, onda imamo i borovnicu zamrznutu, jagodu, delom je tu šumskog programa, pričamo o šumskoj jagodi, o šumskoj borovnici, kleki, za sada, to je neki program za sada. Dosta se promenio koncept kad smo počeli, bilo je, mahom se izdavalo na domaće tržište, posljednjih par godina smo izašli u izvozu i nadamo se proširenju same proizvodnje, uvođenjem, da kažem, novih nekih mašina, nekih novih tehnoloških inovacija kako bi se to pospešilo i da budeš jednostavno aktuelan na tržištu, da budeš pandan drugim jakim firmama koji izlaze na evropsko tržište. Kada su u pitanju kooperanti, uglavnom sarađuju sa domaćim proizvođačima sa kojima sklapaju ugovor o predaji proizvoda. Prethodna godina, kako ističu u ovoj kompaniji, bila je zadovoljavajuća. Slična očekivanja imaju i za ovu, nadajući se pre svega stabilnom tržištu. Ugovori zaključuju sad u ovom periodu, roba dolazi negde jul, avgust, zavisi iskreno rečeno od godine. Prošla godina je bila je okej, s tim što je prinos dosta bio spao, mnogo su vremenski uslovi tu uticali, suša, kasnije kiša. Za ovu ćemo iskreno rečeno vidjeti, tek je to još u pomolu, ugovori se zaključuju, očekujemo mi iskreno rečeno da će barem biti pandan prošle godine što se tiče količinski. Nadamo se nekom stabilnom tržištu, sve nekako su cene i otišle na gore, u principu radi se normalno, za sad sve to teče kako treba i nadamo se da u nekom narodnom periodu tržište će biti i ole stabilno da može se plasirati proizvod. U sklopu kompanije nalazi se i poljoprivredna apoteka koja raspolaže sa preko 3000 artikala gde se poljoprivredni proizvođači mogu snabdeti svim potrebnim proizvodima koji su im neophodni uz najbolje moguće uslove. Usko je povezana poljoprivredna apoteka sa svim, zato što mi izdajemo robu tu da kažem, na kooperaciju, što to znači mogu da uzmu pesticide, đubriva, opremu za navodnjavanje i još da kažem, neka sredstva i opremu koja se koristi u domaćinstvima za rad konta maline. Znači sad zaključiš ugovor, uzmeš recimo šta ti je potrebno za uzgoj maline i onda kasnije se to odbija od tog roda. Tako da je usko povezano i znači dosta ljudima što ima i taj način da uzmu da odmah ne plaćaju. Pored pesticida ima i đubriva, oprema za navodnjavanje, celokupan vilačarov program koji postoji, pričamo o trimerima, motornim testerama, pumpe za navodnjavanje i također dosta imamo i bele tehnike, zamrzivača, frižidera koji isto izdajemo na kontu malina. Proizvodi BMN Malinasa mogu se pronaći u prodavnicama Srbije, ali i van granica naše zemlje. Učešće na međunarodnim sajmovima imaju za cilj da te granice pomeraju i da se za ovaj srpski brend čuje što dalje.